Okay, hello? Hello? Hello, good afternoon, Kabsahat. Where are you calling from? English. From Jones. From Jones, Isabella. And your name is? Rosby Reyes. Manen, si Kamanin tinangapag tati 300 pesos. Awan sa baling nga tumawag ditan, nga sika. Anyway, anya iti paulo na da Sonata? Business page. Business page. Ading ko, birukem, dita business page. No, dati paulo na. Ang nga dahi tati, correct nga paulo na. Okay, we're sorry. Anyway, kung mablaaw ka kadagiti, kapagaya mo, kakagaya mo dita, Jones. Kablawak, family Reyes, in family Ventura, dito Pungpungan Jones, Isabella. Yes. Kablawak mitin ni Lakay ko, sir, ni Rodel Reyes, anak ni Taradea Fake and Rodley Desmond. Ay, wanggayam ading ag-perform kami to dita into no Pinilisa Festival. Antabayanam atasi kanto ti amang ti kanyami ti cafe wen. Sir banda kami to ti cafe dakkel nga banag nga mamamuda ka in person ta amumi nga dinomingo kalata nga adid to ito martarabay programa. Hangkade. Ayan, no, nga rod, numapang kami ito na pinili sa festival, arabi ito ket road show into no search, ada kami ito di jiruwar nga kumanta. Ayan, namang ito kang tuti cafe. And anyway, congratulations at tayo. Imun una nga basta ti programa ng tatang nga congratulations at ang madimot na alam di paulo na. Okay, thank you very much for calling Aling. And nga rod, kada kiti kayat na apo nga pumugto, iti title na dating nga sonata, go ahead. Last caller to entertain. You read the business page, see how you did today. Life just passing by. You upon a hill, you've got a view that kills. Never wonder why. After you've counted everything you say. Hello? Hello? Hello, Manong John. Hello. Sino da ito'y apo? Sino? Umlok sa mo dahil siya ito mo tawag, hindi na mas baalan tiragsaknan. Hello? Hello? Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Awan, madina mo dahil ito iti paulo na iso nga insarding na. Anyway, take ko namin na po. Iti ipadpadawat mo itata 1 unit 2 burner gas stove courtesy of Pandesab Basic Bread. Hello? Ayan. Paki kapsutan niya po di radyo tano nga gawawang feedback. After nagsakit sila paayag. Super. Ayan, kasta. Good afternoon. Okay, sino dahil ito tumawag apo? From Ranyag, sir. Okay, anya tinagan niyo? Juliet Ferrer. Juliet Ferrer. And manutawan mo ang basang? 52. 52. Basang ka daw. Nanang ko naman lang yun. Nagamali akin na isawang. Ayan, sakbay nga. Maday text na gajay. Ay, text na gajay. Anyway, anya iti sungbat mo. Dito yung papugpug to ami. Passing by. Adda ka di ama mo ngagnagan ti pasing. Adda, sir. Sino? Pasing nga. Cristobal. Isumutan din na nalagip mo nga paulo na. Anyway, haan nga dahil tatikos gusto nga paulo na. Anyway, kablaawam latan. Dagiti aglawlaw mo. Kablaawam latan. Kumablaaw ka latan. Ayan. Hello, sir. Kablawak latan at agiti tagarayan.
Agay di ngay ni pasing nga mo kablaawan. Paglawak lang, sir. Ayan. Ni Manang Pasing Cristobal, good afternoon ka no? Coming from, ito'y Manang tayo from Ranjak. Anyway, thank you very much for calling. And, ayan, dito langinin. May isa langinin apo, iti, ano tawag dyan? I-entertain tayo nga call for this song. Baliwan tayong tumanang tayo papugto na o makaala. So, dito yun apo, dito tatlag nga sunata. Kiti pangabakan nyo, 1 unit, 2 burner gas stove. Ay, patawag ulit. Tumawag tayo ulit. Courtesy of our Gayem, of course, datay lakay ni Ina. Pandesab, Basic Bread, with main office at Alicia Isabella. Ni Kapsat nga Walter Yumol. Ito yun, tatlag nga sunata. Last caller. You read the business page, see how you did today. Life just passing by. Oh. Ninidog mo. Pumang luko damot. Idan samot amo ti paulo na. Anyway, tanay, tawagan. Hello, good afternoon. Good afternoon. No, siya ko kaya da siya ko ka. Hello. Ayan. Hello. Medyo Yan, tayo. iya tayo apo yung tiradyo, takno ang awang, wang. Apo, sakit sila payag ka. Nalipata mo. Naimbang aldayo kabsat. Nalipatan yung sabot, sir. Ano nagidipan. Okay, so naliday kami. Ako katay kanta matin naliday nga ko dito naliday nga gurkana pa na naman dijay. Tama na. Dear Manong June. Nagsangga ta awan nakaala iti may nga paglutuan. Talo da nga pimugto. Ano tinangin pagka iti Pasing Cristobal. And doon pa iso nga baliwan tayo damdama pasit. No dapay oras. Awanan, it's 41 minutes past the hour of 2. So, ito naman minsan tayo lang ipadawa. Dito yan. 1 unit gas stove. Ayan. Text. So, better luck next time, KARRUBA. Ngarod, balong JM, bumasa ka pa katakitid dumapay nga pangablao dita. Wait lang. Dito pa lang yung text line. Ado tayo text line ka? Ayan. Dito text line. Ado data. Madaming tumatawag, but unfortunately, sa ito niyo, Geraldine Enagan, 24 years old, Caloocan, Santiago City, what you give away is correct. Apo, pwede ka timawag, among gayam ti paulo na dayto eh. Namawanan. Nalpasan. Naiyab kasmin apo, nga nalpasan, iso nga ton maminsan, lalayang nyo ti tumawag. Okay, life is passing by. Kung na naman, pugpugtuan na dito. Life is passing ito tungtungan na po is tumawag kayo kasi dahil tatay. And anyway, ano pwede kayo kuya? Hello kuya, kablaawak man ni Len Villamar nga madam nga agplamplansa. Dito ay Batal, Santiago. Siya ni Isa Pedro nga nag birthday di Kalman. Salamat kuya. What you give away? Na-search ko. Ano naman ni kuya Joseph Altarap. Yes, that's what you give away. Sayang apo. Dito ay 1 unit 2 burner gas stove. Nga ipagpagtawat tayo. Nagmayat pa yun. Anyway, ibati tayo for next Sunday. Iso nga ag-research kayo po. Kadagiti kang kansyon ng TFDD. Tabakano si kayo yung mangyayawit iti da ito eh. Di lang nabasa no, di uging da ito eh. When no solar power da ito, da iti karuwar nga agluto. Dapat na jiting nga init. Dapat mabilbilag. We're just kidding. This is for real, kaabsat. Kahit, siyempre, gas stove ko na didigas. Kaya, and Nawanan na po nalpasan. Awan tawagan. Dagitay adita balasyo tao mabaling kayo mata po nga tumawag iti
messenger ni John Mark no kayo iti ko mablaaw kadagiti kapag kanyo to'y Pilipinas. Ayan, please feel free to dial at ay account ni John Mark iti messenger. Oh. Sir, pakablaawan na kami man dito'y Burgos nga naragsak ngagdengdengag. Kinanay ko Julieta Domingo nga napintas. Kuna naman. Wow, basta da siguro magkasapon na kininang na dito. Great kuman Manong John, ating GM de RIC di Barangay Salvador. Kung kanya matitindaan, di kap sa iyon, Nora Sarmiento di Barangay Salvador. Salamat. Okay, isunto ti mauding nga sunata dito na umabot. For the meantime, dito nga miti nakasaang kabsat Nora. So, nakasaang dito'y Margarita. Salain nyo mga raw dito Salvador. Arriba, arriba! Ikaw! Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you, as you sit there by a window, I can see your pretty blue eyes shining like Chelito Lindo. Ay que lástima, mamita, de vera Margarita, que llorando está. Ay que lástima, mamita, de vera Margarita, que llorando está. Mabuhay po ang inyong programa. Watching here in Abu Dhabi from Joyce Noble. Thank you. Gonna get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres para shierme, chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. Once again, iti panagyaman niya po kadagiti sponsors, iti Adda kami Manen, Honorable Board Member Fred Vialli. Happy birthday, sir. And of course, ang kuning panalawigan our committees, our beloved local chief executive of the local government unit of Ramon, Honorable Mayor Jesus de la Daran, and of course, F1 Kabatuan Balong. And of course, apo, dati kabarbaro apo ang mga titi nang tadgayam ti paparemyo tayo, idi pa ilang kanabas. Of course, Pandeza Basic Bread with main office at Alicia Isabela, and this is owned and managed by Walter Yumul. May nag-text. Anak ko na. Sabi niya, pag-greet po Lolo Miro ko for celebrating his 76 years. Birthday tomorrow, March 4. From Buboy Toledo po. More power and thank you. Yeah. Thank you very much, Buboy. And of course, regards to your dad. Nilakay nga. Kambong. Para natin malagi pa.
Akala mo So, iti pa nang ipadawat tayo nga po, iti 1 unit gas stove with 2 burner apo. Get into the next week. With uging? Wood, ugi, di uging dito. Isong ano ti uging na. Antabayanan nyo next week ton. So, this has been your Manong June Sayales. Apo, pumakada ta tinasapa. Sapa? Ka, damdama pang road. Sige, so natapay nga road. Kakapsan. Kaaduan, iti awan asawan na manirip, managsipot iti KARRUBA na. Aglalo no, balo nga agmaymaysa. Kumunol-kunol, pumalaod, pumadaya. Tila atan, tunti masasarakan na. Naanakan, wenno adan, apukon na. Igaad nanton ti agbir ti panggadan na. Tadakal a pamilyan, iti palpalamuton na. Mapay ti karubak, siya payan ti maamag. Lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pang biyag na. Kaasin tu isuna, nulumakay nga agmaymaysa. Madda, dagiti awan asawan na. Nalimed ngem, adda kasin sinarak na. Sintirem ket adalata kwartana. Sustentado, stateside pa iti, gamgamit na. Tagayam, adda sugar mami na. Natilakay na adda jay Saudi Arabia. Isumatan iti gabuti ipupusay na. Taawan ti limed nga din tuwag patengga. Ngem mapay ti karubak, siyak payan ti maamak. Lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pang biyag na. Kaasin tu isuna, nulumakay nga agmaymaysa. At damit, ti baro awas, na feel ti mga sawa. Pimanta ti kayat na, tay pada na nga da espada na. Awan ti mangipawil, no isut pagragsakan na. Ngem kumamang idulin matekedan na. Ngem mapay ti karubak, siyak payam ti maamak. Lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pang biyag na. Kaasin tu isuna, no lumakay nga agmaymaysa. Ngem apay ti karubak, siyak payan ti maamak. Lumakayan ken agpultak, ngem di pay met nakasarak. Dinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pang biyag na. Kaasin tu isuna, no lumakay nga agmaymaysa. Dinan sa amot mga sawa, maamamak nga awan pang biyag na. Kaasin tu isuna, no lumakay nga agmaymaysa.
nagtupay kay kanyang may eksakto kumano pimakadatatatdayan. Walo lang amino din nababatin. Kalpas ay kasakpayan iti alas 3 ni Malem. Kaya nga rod, tatatang nga pumakadan. And this has been your Manong June Sariales. Apo, gyamang kami apo, iti kaaddayo, iti las o ti talong oras. Nga pa nagkakadwa tayo, kaya iti metikadwak. John Mark Pastor! Anya, Marte, mabalin mo nga ibati, nga sarsanita, kadagiti KARRUBA tayo balong. Sapay ka mata, mandi kayo umangag, dengdengag, kada kami. Wow, gataman nga. Agi ka nagyaman kami, ti ka na nyo nga panagdengdengag iti programa mi. Po, kasta launa, kasta dati pumakada nga talaga, ana. Ang mata. Anya, mati maudi nga bilin mo kanyada. Apay kasta nga. Okay, nga ron, KARRUBA, katuanta kami man next week. The same time, the same frequency. Dito yung lakan kasamitan radio station. 97.7 Radio Santiago City. Nagsam! Na minsan narabi nasa lagjay bulan. Nagregret tilinaaw, day kamasetasan. Paro kungkot natulbukan, pinilit mo aniluktan. Kapula ang tapintas mo, apagiin na palan. Diun una ng aldaw, inkarimpay kaniyak. Amin tuwa babaro, di kantun makiinayat. Itikwan nakakitakan, natartaraking empisyak. Binaybayan na kun, tenga na itidalan. Okay, ngaron. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Yeah.